ko adi taho adi en fuɗɗagol darso on haray no wodi ko hollita tan teddina musidɓe ɓen fof ko holla ɗen ɗum le ko ɓe musidɓe meɗen wonɓe hunjinaden alqur'ana jeeyaɓe e attiɓe sincanden ɗo duɗe ɓe hunjini ɗo sukaɓe ɓattiɓe temeɗɗe ɗiɗo telen temedere e capanɗe jeetato e goɗɗum ɗum le ko oustage Diaby yataya ɗo e oustage Diaby Dar Salam e oustage Salmana Ly eɗen geli ɗeɗo ko duɗe meɗen ka alqur'ana ma e hunjede duɗe mawɗe ɗen na ɗeɗo tun kon ɗeɗo kadi koye mawɗe ɗen jeeya joni noon haray ɓe faala jonnutude kaydiji seede wonde sukaɓe meɗen hunjike alqur'an woɓɓe ko riwaya goto woɓɓe ko riwaya ɗiɗi woɓɓe ko ɓuri ɗum ɓe heɓɓi waɗgol ɗum ñande 14 ɗum koye asewe arowo ɗo ka stade général Lansana Conté Nongo hakkunde 14h et 17h dambugal ngal no udditi wona wigol ko marɗo carte ma ko fuu eɓe tori noon yo jama on hebbin stade on ɓay siko ballon yimɓe hebbina stade on siko yimowo ari ɗon heeway ha hibba si samakalaji ɗin hebbina stade on soobe on no foti kañum kadi hebbinde stade on ye haray ɓe nodditi jama on fof nde ñande e asewe arowo ɗo 14h à 17h fi jonnutugol ɗi kaydiji seedeji wonande ɓe suka mene hunjiɓe alqur'an hara ɗum taw ko teddungal jama on fof ɓe holli holluto mo be ka yaari ɗon yo holluto wonande ɓe andaɓe no jama tekkiri o ko noon miri heɓori ko noon teddungal ngal waɗiri ɓay ko teddingol alqur'an e yimɓe alqur'an wonɓe e hunjinde e wonɓe e hunjade e wonɓe e tambitade e wonɓe e dankade ray en torodiri yandi sembingol nden ñalande ɗon inchallahu wa billahi tawfiq ko hontude wonɗen ka darsu men ɗo نعم وأما الجواب المفصل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله وأما الجواب المفصل فنقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر لا من كل وجه
فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أنوف وليس لهم أفواه. وإن شئت قلنا أو إن شئنا قلنا دخلوا وهم أحجار. وإن قلت بالثاني زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. أن يتي الله سبحانه وتعالى تدد مون تو سني دو هاندو يتد ينترو يجول ان لا محمد صلى الله عليه وسلم او مو نولي ميدن سب يرمن يجول صحابه بن فو وجول eden nangal jokku be dina kabe jokku no kan yo Allah jokki en kan dina tabintina en hore makka jettita en kan der makka allahumma amin. walli fi ndo yalla yurmi namo hari himo yewtude o hadith kala sallallahu alaihi wasallam maki wonde Allah subhanahu wa ta'ala tagi adama e mbaadi mundi o tagi adama e mbaadi makko ndi makko kanko Allah ka kanko adama e yewtuno ɗum ɗon o addi aljawab almujmal wonde jawab mujmal on ko wonde gasata few kanelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam yewta ko lundi ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti ko ma ko Allah muuyi ko Allah faandi ko wawa wonde o addanno en ɗum ɗon wonde si en faami ɗum alhamdulillahi si en faamali kono ko ɗum woni ton ko wonde Allah subhanahu wa ta'ala ala ko fotata wa makko ko yelɓodiri e makko inne ɗum ɗo e Allah no fota ala si en yii e haala Allah subhanahu wa ta'ala e haala nelaɗo kam ko tawata an haqqille maɗen no holli wonde ɗum ɗo no ɓuɓɓodiri andu ɗum ɓuɓɓodira sabu fof ko goonga ko neeɓi fillitade e ka iwri o kadi siko fi hunde wotere arɗo wo ko ka oya wolnoɗo ko ɗon o wattata ɗinne ndara ɗum kamɓe kadi ko ɗum ɓe makunogoy ɗum ɗo ko noon yeddodirta hunde wotere goonga kan e nden hunde ɗon wonata oɗo ara wowla goonga kan goɗɗo ara e wowla goonga kan tawa kogguɗi maɓɓe ɗi no lutodiri stahil o yewtono en ɗum ɗon si en faami haala Allah kam mama ko nelaɗo on moƴƴi si en lannali faamude wiyen en jaɓi en ɗoftike sabu pellet kala ko iwri ka Allah ko goonga pellet kala ko nelaɗo maaki si tabiti wonde o maaki pellet ara ko goonga ɗum kan sikki ala o wi noon joni jabagol noon ɗum ɗo hara ko jabagol waɗa détail hara détail no nder muɗum fense no nder muɗum o wi en wiyay inna alladi qala tabiti wonde o wi'uɗo ngol konngol wonde inna allaha tabiti wonde Allah halaga adama o tagi adama ala surati e mbaadi makko ndi on wi'uɗo ɗum hombo wi ɗum rasululladi ko nulaɗo o qala wi'uɗo laysa ka mithlihi shay'un hay hunde wawa makko ko Allah subhanahu wa ta'ala wiɗo hay hunde wawa mum komo on nuli on ko on yottini e meɗen wonde Allahu tagi adama e mbaadi mum ndin ko nulaɗo yottini Muhammad hombo nulimo ko Allahu tigi wi'i hay hunde ala ko fotata wa makko ko yelɓodir e makko fotata wano ala nulaɗo makko on ari inni en Allah tagi adama e mbaadi makko ndin o wi war rasulu
nulaaɗo on la yumkinu newata ko few an yantika nde o wowlata bima yukadibu lmursila ko fennata nulɗo on nulaaɗo on wowlata konngol fennaygol nulɗomo o haray o naali hoolaaɗo si tawi nulaaɗo on ari yettini tawi na ko nulɗomo on wowli kon haray moƴƴaali walladi qaala o wi'uɗo khalaqa adama ala suratihi allah tagi adama e mbaadi mundin huwa alladi qala ko on kadi maaki e maakugoo inna awwala zumratin tabiti wonde e dental arnal ngal tadkhulul jannata hingal naata aljanna ala surati alqamari hara hiɓe e mbaadi lewru attoto groupe attoɓe naatde ɓen aljanna mojobere atton naatde aljanna nden vague atton naatde aljanna on haray mbaadi maɓɓe ndin no wayi wa mbaadi lewru mbaadi maɓɓe ndin no wayi wa lewru o wi fa hal anta enen an ta atagiɗi hiɗa fiɗi anna haulai wonde ɓeeɗo alladina ɓen yadkhuluna aljannata ɓeɗo naata aljanna ala surati qamari e mbaadi lewru min kulli wajhi e yeeso fof cedde ɗen fof hiɓe wawi wa lewru kanari ɗa o cedde ɗen fof kamɓe e lewru ko tek ko ɗum fiɓuɗa aw ta atagidi ma ko fiɓuɗa annahum no kamɓe ala surati lbachar hiɓe e mbaadi neɗɗanke koye forme neɗɗo ɓe naatirta lakin kono kamɓe e lewru no woodi ko ɓe nandi fil wadaati ka jalbugol wal husni e moƴƴugol wal jamali e ŋar e ŋarikin wastidaratil wajhi e tulɓudugol geese ɗen wama ashbaha dhalika e ko nandi e ɗum ɗo ala surati qamari ɗon hiɓe ko ɓe mbaadi lewru telen ɗon hiɓe nandi e lewru kono noon ko ɓe yimɓe marɓe juuɗe mari koyɗe mari noppi mari gite mari hunduko mari kolli mari ñiiƴe wona wasiɓe wawi wano lewru ndun wayi noon no mulliɗiri noon hara ko noon ɓe woni natirde fa in qulta si a wi bil awwal aranon ɗum wonde kamɓe e lewru ndun hay hunde yiɓe wayi wa lewru ndun cedde nden fuu ala ko ɓe serti siko ɗum wiiɗa haray fa muqtadahu ɗum ko ñaawi annahum ko wonde kamɓe dakhalu ɓe naati ka aljanna wa laysa lahum ayunum ɓe mara gite ɓay lewru mara gite wa laysa lahum anafum ɓe mara kadi kine ɓay lewru mara kinal wa laysa lahum afwahum ɓe mara kundule ɓay lewru mara hunduko wa in shi'ta qulta aw wa in shi'na qulna si en faala wuri haray wi en dakhalu ɓe naati ka aljanna wa hum ahjarum ko ɓe kaaƴe si tawi a wi'i ɓay nelaaɗo nandini ɓe attoɓe naatde aljanna nandini ɓe e lewru jooni est ce que hiɓe nandi e lewru cedɗe ɗen fof kamɓe e lewru ko hay hunde ko ɓe seedi ala si tawi hunde ko ɓe seedi ala mana kono yirte lewru ndi haare ko ni ɓe wayi na noppi na gite na juuɗe na hunduko na toni na fus wa in qulta bi thani si a wi ko ɗimmum ɗum bi mana no woodi kamɓe ko ɓe yimɓe telen ɗon kamɓe e lewru na ɓe gootu kono noon no woodi ko ɓe nandi no woodi gasi mustarak no woodi ko ɓe kafi honno ɓe kafi jalbugol lewru no jalbi kamɓe kadi ɓe jalbi lewru no laba kamɓe kadi ɓe laba lewru no tulɓiɗi kamɓe kadi geese maɓɓe ɗen no tulɓiɗi ani ɗen gon sengo ɗon hiɓe wayi wa lewru gon sengo ɗon ɗo si ko ɗum ɗo wiiɗa zalal iskal haray jiɓi liɓi on iwi wa tabayyana haray ɓangi annahu ko haani andugol kon la yalzamu humodirta waɗɗata ko min kawni chey'i wonde laatagol huunde nden ala surati chey'i no e mbaadi huunde goo an yakuna nde laatoto nden ɗon huunde mumathilan lahu
no fotondiri e muɗum no yelɓondiri e muɗum min kulli wajhin e geese ɗen fuu e wawi kaari ne wawi piyowi par ce que ko cende ɗen fuu mbaadi kaari no wawi mbaadi kanase kulli neɗɗo anndi ko cende ɗen fuu o wi fa in aba fahamuka si faamu ma on salike wa tagasaran hada raɓɓiɗike ɗum ɗo wawani hewtude ɗum ɗo anda ndi ɗum ɗo wa qala on tigi wi'i ana la afhamu illa annahu mumathilum min mi famata wigol ɗum ɗo no wawi wa mbaadi ɗum ɗo si wona harana fota ter si tawi an ko noon wawɗa ɓulna men inne hunaka jawabu akhar meɗen joganima kadi jabawol goo kadi no woodi sifa ma on wa huwa ɗum le ngol jabawol anna al idafata wonde wattudugol ngol huna ɗo min babi idafati makhluqin ila khaliqihi ko dambugal wattudugol tagaɗo on bakamo e taguɗo mo on fa qawluhu konngol makko kanko laaɗo ka o wi ala suratihi e mbaadi makko kanko allah mislu qawlihi azza wa jalla fi adama no wayi wa konngol allah subahana taala ka o wi e adama ɗon wa nafakhtu fihi min ruhi mi wutti e makko ruhu an on ɗa mbaadi makko ndi wala yumkin newatako anna allaha azza wa jalla wonde allah tedduɗo mawɗo on a'ata adama juz'an min ruhihi wonde allah jonni adama kuntum e ruhu makko wonde allah ŋapputu ka ruhu muɗum waɗani adama wowlatako ka o wile mi wutti e makko ruhu an on sini téléphone an on simini téléphone an on est ce que o téléphone ko e ɓanndu anndu jeeya ɗo ko wattudugol hunde ko jeeya e ko jeeyi ɗum idan suratuhu mbaadi makko ndin yani mbaadi ndi allah tagi waɗi e adama ndin ko allah tagi kon en wattida e allah innen hunde kaari allah maccuɗo allah suudu allah jiyaɗo allah nano wirete yarni haray ɗum ɗon joni ɓay inni ko ngeloba allah wonde ngeloba man ko allah taƴa moƴƴina awa so wi allah tagi adama e mbaadi makko ndin ay e mbaadiji ɗi woni e tagude ɗin ko kanko jeeyi mbaadiji ɗin idan ko adama e mbaadi mum ko feere allah subahanahu wa taala kañum kadi ko feere o wi bal accu almuradu ko faanda arruhu ko ruh allati on halaqaha llahu mo allah tagi azza wa jalla lakinna idafataha ila llah kono wattu bakugol ɗum e allah bi khususiha e hertagol on ɗo ruh min babi tashrif ko e bangal teddingol ruh on sinnama ko ruhu allah no wasi wiyama ko suudu allah kama naqulu wana wirta noon ibadallahi jiyaɓe allah yashmulu lkafira walmuslima walmumina walshahida no mofti kefero e julɗo gomɗinɗo e yanɗo shahidi fo wa siddiq wannabi gonguɗo e annabijo lakin nana law ɓulna kono si en wi'i noon muhammadu o abdullahi o ko jiyaɗo allahu hadihi idafatun khasatun ɗum ɗo ko bakugol hertingol laysat laataki kal ubudiyati sabiqati wano macca nga ko atti ka wiya ibadullahi e muhammadu abdullahi fo wattama ka allah kono ɗo ko wattugol teddingol mo wi fa qawluhu konngol nelaɗo ka o maaki
خلق آدم الله تجي آدم على صورته إمبادي مكونين يعني كوفادي وصورة مبادي من الصور إمود إمبادي التي خلقها الله دي الله تجي وصورها أمبادي دي كما قال تعالى وأن الله تودون كوي نكوتم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد خلقناكم غونغي من تجيهم ثم صورناكم رفت من بعدني من فرمي من وديهم بورتال مبادي ثم قلنا رفت من وي للملائكة والملائكة اسجدوا لآدم سجن آدم والمصور أو المصور آدم مبادنا لهم كآدم فآدم على صورة الله إمبادي الله يعني كفان دارون أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات كالله ونكم بادي نمو إندي بادي لتوات نو كنتا نو ودا وند كندي بودي مؤجد إمبادي جتاغور كتاغاكم فو تاغوري جدي فو ونواسي الله سبحانه وتعالى ويئتو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قم دي من تاجي نتلانك كبودي مؤجد فندقول مبادينقول دارنقول تقويم فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف ألا واتقول واتبكقول مبادي آدم دين بكا إمكو لونكو يدام بقال تدينقول كأنه عز وجل أسيكي نوائي واسطة بكانكو ألا تدلو مهندون اعتنا بهذه الصورة وتوبيتك ودانكك ومؤجني نديم بادي دو ومن أجل ذلك كسبنون لا تضرب الوجه أو لا تضرب الوجه وتبي يسو قد سأبي أيمو ونكو بينغما ونكو بيتلوما ونكو قلوما تبي يسو فتعيبه سكو أي بنا يسو حسا كسوغل ولا تقبحه وتويد ألا بني يسمانه فتقول قبح الله وجهك ألا بني يسمانه ألا كانني يسمانه ألا ندني يسمانه لا ووجه من أشبه وجهك وند عرب إنه قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ألا بني يسمى إكلا يسو ننغو يسمانه كم بكري كحالة متوكا يبفوري يدو موجينو ويبتويدو فتعيبه معنى سكا أي بنا يسونغون كمعنى تو سابي أي بنا يسونغون كحس كسوغول وكذا بار بنا يسونغون باتاتي ولا ما بوتا ساوي أس ألا بني غو يسوما إكالا يسو وانغو يسومانغو هاراي معنى بنينا نوتتا كو يسونغون كونو onno yennimo kono mo yennirama non tun o ugino to kisam o nyirbino to kisam o hersa kisam bay ko alla formingo yeso moƴƴinigo wota bonnugo ko alla moƴƴini ko bimana ɗum ɗo ko alla wi o tagi adama e mbadi makko ndin ko e o sens ɗo o mana ɗo فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وسبو وندي كانكو آدم كو مبادي ديندي الله مبادني فرمي وأضافها إلى نفسه وبكدون إمكو تشريفا كتدينغول وتكريما فين كتدينغول غوتون لا تقبحها وتبني ديمبادي دون بأيب حسي سؤتيدو ولا بأيب معنوي ونا أيب معنى ينكوجو كدي ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير وي جوني نو ان تسكتو نقول جابو نقول أدي له
golɗo jabawol ko ɓoynugol ma'ana on naɓira mo nokkugo ka ɗum no mari kadi ko nandi e muɗum sifa mum no woodi mana joni kanko o wi ɗo joni Allah subhanahu wa ta'ala tagi adama e mbaadi mundi kanko ƴetti damiru on ɗo mbaadi makko ndi kanko Allah tigi ɓeya pepele ni to inni e yo ɓeɗo no wi adama e Allah no nandi adama e Allah no fota adama no waywa Allah subhanallah andi woɓɓe go kan no wi nabi ɗum ɗon ndi mbaadi ɗon nabi on Cheikh Albani kanko o inni ko Allah tagi adama e mbaadi adama ndi kanko ɗon o wi damiru on wona e Allah yiltiti koye adama taban ngol kongo ɗon ala iskal kono Cheikh Bun Baz Cheikh Uthaymin e karamo ko ɓe luttuɓe wono Ibnul Qayyim Cheikh Ibn Taymiya e ulama o luttuɓe wono Imam Ahmad e woɓɓe go ɓeɗo no yaari wonde damiru on ko yilti koye Allah yono si Allah tagi adama e mbaadi mum ndin kanko Allah haray ɗum ɗon sen tabintinni ɗum haray e mana si a yi adama haray a yi Allah haray ko noon o wi o nano ka nandugol no ara no woodi ko nanditata seeɗa sinnama hunde kaari no wayi hara no woodi ko nandi e mum ko woni ko hunde kaari no fota e hunde kaari ɗum noon heɓatako o addana e misal o inni joni nelaɗo nandi ni naatoɓe ka aljanna ɓen e lewru no woodi ko ɓe nandi kono fotata na gootu na cenɗe ɗen fuu neɗɗanke on e Allah subhanahu wa taala no woodi ko ɓe kafi e sifaji goo woodegol gurdal gandal ñeeñal ɗin ɗon fof no woodi haray ko no woodi ko ɓe kafi kono yalni joni si innima joni ñuungi e mawba no woodi ko ɗi kafi kanji ɗi noon ɗi mari koyɗe kanji ɗi noon ɗi ñaama ɗi yaray ɗi ɗanoto ɗi ronkay ɗi fowto kono yandi haray ko cenɗe ɗen fof hiɗi fota idan won yani ko ɗum o faala en wiide ɗo hay si tawi en wi'i joni awa Allah tagi adama e mbaadi mum ndin tindina wonde haray ɓe fota tindina wonde ko fof cenɗe ɗen fof ko haray ko toon ƴaase mustarak cenɗe so Allah wi mari junngo adama no mari junngo telen sengo ɗon nandugol seeɗano ɗon ko fotugol ngol woni na fes so Allah ko riiwi ko fotugol ngol laysa ka mislihi ay no fota e no nandi no seydi gasa o addoyay ɗum ɓeyde laɓɓine ɗum no yeeso o andini en kadi awa Allah subhanahu wa taala no ƴetti piiji e tagore mum goo bakki e muɗum o ƴettita o wi ruuhu adama on o wi mi wutti e adama ruuhu an on mana ruuhu momi tagi o wona ruuhu Allah on tigi Allah ƴetti ɗon seeɗa jonni adama wano te wiyata joni suudu Allah ndu wonde nun ɗon suudu e Allah ko no tamodiri no jogodiri ko gootu hunde wotere tawi ko falsafa metto fi o wi ɗo joni o wi en taaroyke seeɗa mana o est ce que ɗum ɗo e waggol tarif ko gootu o wi naɓuru lahu nadiru o gofiro ko firɗen ɗo o wi ɗum no mari yeru mum no mari ko nandi kadi kama fi wano woniri ka wiyata baytullahi wa nagatullahi wa abdullahi
suudu Allah ngeloba Allah maccuɗo Allah o wili anna hadihi sura sabu ndi mbaadi ɗo ay suratu adama mbaadi adama ndin munfasilatun no serti ba'inatun no woɗɗodiri min Allah e morde Allah kañum e Allah bakondira koolodira wona noone gooto kumbe ko feere Allah subhanahu wa ta'ala no dow mbaadi adama ndin no ley ga wa kullu shay'in adafahu Allahu ila nafsihi kala hunde Allah watti e mum wa huwa munfasilun ba'inun anhu ɗum no serti no pottodiri e makko jogondira tiŋodira few fa huwa min al makhluqati haray ɗum ko Allah watti e mum ko ɗum ko e tagudi koko taga ko jeeya fa hina idin yazuru l ishkal awa ɗo haray jiɓiliɓe on iwi e gandi ay so wi joni ngeloba Allah mbanɗo ngeloba inata joni ɓay wi ko ngeloba Allah joni kañum e Allah fof no tamodiri hunde wotere no jogodiri asa inni kadi mbaadi adama ndin ko mbaadi Allah holla wonde ko goto no bakodiri no kolodiri no nandi no fota walakin ida qala qailun kono si tawi wi o wi ayyuhuma aslam ɗiɗo ɗiɗi ko honɗum ɓuri wonde jang ɓuri wonde kisiye almana al awwal aw ithani mana arana on ka ko mana ɗimmo on bimana o andi o addi ɗo e piiji ɗiɗi wonde allahu subhanahu wa ta'ala en mbaadi ko o tagi adama kon e kanko no o siftori non no woni toon seeɗa ko nanditata ko noon nandugol piiji ɗin hollata wonde heɗi fota ɗum ɗon e wi'ugol mbaadi ko Allah tagi adama kon ko ɓay o moƴƴini ɗum ɗon feere ko kanko tagi wi'a noon joni awa ko mbaadi makko no wiyata noon ko oto makko kanko otowal ngal ɓe sigodira ɓe jogodira wona ɓe nono goto wona ɓe nene goto wona ɓe ƴiiƴa gotan wona ɓe ɗaɗi goti ka kono wiya otowal makko ngal suudu makko ndu o wiɗi ɗon manaji ɗiɗi ko honɗum e mum ɓuri wonde ɓuttu jang kisiye o wi ɓulna wi en almana al awwal aslam ko mana arana on ɓuri wonde hisude ma dumna ɓay tun en duumike najidu hiɗen heɓa anna li zahiri lafdi musaghan aw masaghan fi lugati l arabiyati wonde ko feeñe konngol ngol kon no mari toon ko newnanta ɗum ko haala arab masagh ko newende ko possibilité sagha lahu newanike mo man sawwaga laka hada hombo newnanma ya wi ɗum o shair o wi to wa sagha liya sharabu wa kuntu qablan akadu aghussu bil ma'i al furati wa sagha liya sharabu wa kuntu qablan njaram ɗan newanimi kono hari mi woni law aɗa ɗum akadu aghussu bil ma'i al furati miɗo emba wurin ɗeɗɗorde ndiyan ɓunnuɗan laaɓuɗan welɗan sako o nawnuno joni noon ɓay o ndikki tawi so o yari joni ndiyan ɗan hara no welanimo ɗan gulay ɗan feƴƴa yarno ɗumanni o wi hari law hay siko ndiyan laaɓuɗan ɓanna o embay ɗeɗɗade manan ko saaga koko newnata e joni noon ngol konngol ɗo o wi e haala arab en heeɓi toon ko newnata wonde hingol konngol no wawa hutorede e o maana ɗo wa imkanan e newagol fil agli kadi ka haqqille ka haala arabu hingol newo haqqille kadi no jaɓi o wi fal wajibu ko waɗɗi noon haray hamlul kalami alayhi ko naɓirgol ka haala kan e o maana ɗo wa nahnu wajadna enen en tawi anna surata wonde mbaadi ndin la yalzam minha waɗɗata ko e mbaadi ndin mumathalatu surati l ukhra mumathalat
السورة الأخرى فوتنديرغول اندي يمبادي وحينئذ أنتمات يكون الأسلم ونا يكبري وند كيسيكم أن نحمله على ظاهره كون دي روند سودن كونغول نبين معنى فينيو دوم هندوم وني دوم وند او ضمير على صورته نبين دوم حركو الله تيجي جونن دوم ينكو الله وناوي وغول جوني كو مبادي دي الله تاغي آدم دين دون دون كو فيره جونن o ƴetti ɗum ɗon o baki e makko wano bakite suudu allah ndun e makko ngeloba allah ban baki e makko jiyaɗo wi'en jiyaɗo allah ko bi mana hono mo faala wiide ko metti famande yimɓe ɓe ko wonde no adama no allah tagiri adama noon no woodi ko adama e allah nandi e cenɗe goo kono nandugol ngol tindinta fotugol ko ɗum o faala wiide nde wonno allah no sifori wonde himo mari gite himo nana himo yi'a himo cippo himo tikka himo jala himo welto himo gunda ɗiɗo sifaji adama kadi no mari ɗi o wi naɓiren wonde hi ko ɗen cenɗe ɗon nandi harana wigol kon sifa suudu allah ma ngeloba allah o wi kanko o wi ko ɗum ɗon ɓayi tun haala arabu kan no jaɓira noon haqqille kadi salaki ƴetten konngol ƴettiren naɓiren ka feeñiri ɗon kono ko honɗum watteten ɗon ko watten ɗon ko wonde pellat haysi neɗɗo on woodi cenɗe goo ko nandi e jeyɗo mo on allah hono fotata no woni sifaji goo ɗi allah siftori hiɗi e men telen ɗon hiɗe nandi e allah ɗin sifaji ɗon kono yari no fotata allah no siftori mo jogii gandal enen kadi en wiya kaari no mari gandal nandi ɗon seeɗa ka nandugol kono est ce que no fota gandal magal e gandal allah ngal no fota ha ko ɗum o faala wiide ɗo kono ɗum wela famande yimɓe turi tayib o wi fa ida qulta ma hiya sura allati takunu lillahi wa yakunu adamu alayha si a landitike joni a wi'i ene ko mbaadi hondi ka foto ko honɗum tawa allah no mari tawa adama kadi no taga e hoore ɗum qulna e wi'ay inna allaha azza wa jalla lahu wajhun wa lahu aynun wa lahu yadun wa lahu rijlun azza wa jalla allah subahana taala no mari yeeso mo mari gite himo mari jungo himo mari koyngal ma koyɗe adama kadi no mari ɗiɗo lakin kono la yalzamu waɗɗata ko humodirta min an takuna hadihi l ashiya'u nde ɗiɗo piiji wonata mumathilatan no fotodira no yelɓodiri tek lil insani wonande neɗɗo on hakkude makko e allah tawa fa hunaka shay'un min alshabahi no toon seeɗa e nandugol lakin laysa ala sabili mumathalati kono na e laawol fotodirgol kama anna azumrata al ula wano woniri noon mojobere aranere nden min ahli jannati naatoɓe aljanna ɓen fiha no e nden mojobere ɗon on groupe ɗon shabahu nandugo min alqamari e lewru ndun lakin biduni mumathalatin kono na fotodirgol na yeru wa bi hada ko ɗum ɗo yasdugu ma dahaba ilayhi ahlu sunnati wal jamaa ɗum ɗo gongata ko yimɓe sunna yimɓe jamaɓe yehi e mum ko min wonde anna jamia sifatillahi subhanahu wa ta'ala wonde dendananga sifaji allah seniɗo towɗon laysat mumasiratan ɗi wonani yelɓodirɗi fotodiray ɗi sifatil makhluqina e sifaji tagaɓe ɓen min gayri tahrifin e hoore ɗo na waylutugol
ولا تعطيل ونابل دينغول ومن غير تكييف كو الداء وإنغول ولا تمثيل ونا فوتي ديرغول ومن نسمع هدننا كثيرا كدودي من الكتب كدفته التي نقراها هدن جانغا هدننا يقولنا هبيويا تشبيه ناندينغول يعبرون بالتشبيه هبه ووليرا ناندينغول kono wahon kamɓe yagisiruna ko ɓe faandi a tamthil ko yelɓindirgol andi nandingol e fotindirgol na gooto ɗum ɗo no wayi wa ɗum ɗo e ɗum ɗo no fota e ɗum ɗo no serti no wodi ka nandi kon no wodi ka seedi tayib o wi fa ayyuhuma awla ko honɗum e mum ɓuri handude nde wowla an no abbira bitashbih ko nde wiyeten nandugol aw no abbira bitamthil ka ko nde wiyeten fotondirgol naqul bitamthil awla innen fotindirgol ma yelɓindirgol ngol ko ɗum ɓuri hande innen ɓeeɗo yimɓe ahlusunna wal jamaa la yumathiluna ɓe fotindirta hakkunde Allah e tagaɗo ɗum ɓuri eɗi wigol ɓe nandinta fi honɗum no woodi famɓe konngol nandingol ko bi ma'ana so a wi joni ɓe nandinta ko mana ɓe tabintinnanta Allah sifaji few kala tabintinano Allah sifa ɓe innayi o nandini ko mana fotidiri ko ɗum ɗon ɓe riwi fas ahlusunna wal jamaa fotidirgol ngol ɓe wi ɗum ɗon kan ala amma nandugol ngol en wi Allah e tagore mum nden no woodi sifaji ɗi ɓe nandi kono ɗi fotata nandugol ngol e fotugol ngol ha gootum kaari no nandi e kaari no woodi kaɓe nandi seeɗa kono no kono kinal ngal ko o yaɓuri kinal mooringal way kono noon hiɓe nandi seeɗa a yaali sa hayni ka woɗɗi a sikke ko kaari way kono wigo kaari no fota e kaari ɗon bi mana ɗon haray cenɗe ɗen fof hiɓe fota ko ɗum ɗo ahlu sunna wal jamaa riiwi fotondirgol o wi ko ɓuri moƴƴude ko ndeyiɗen e wowla ahlu sunna wal jamaa riiwi ka Allah kon innen ko ɓe riiwi ko fotindirgol ngol ɗum ɓuri moƴƴude edi e wi'ugol ko ɓe riiwi ko nandugol o wi fi hon ɗum herɗen mo ɗo awalan o wi aranon ɗum li anna alqur'ana abbara bihi sabu alqur'ana ko wowli kon ko Allah riiwi ko fotondirgol na nandugol honto Allah wi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi laysa ka mithlihi shay'un ala ko fotata wa makko o wiyali ko nandi o wi ko fotata ɗum ko e shura won nokkugo o wi fala taj'alu lillahi andada taw waɗan Allah yeruɓe fotondiroɓe fotayɓe o wi wama ashbaha dhalika e ko nandi e ɗum ko ari ka alqur'ana kon wa kullu ma abbara bihi alqur'an kala ko alqur'ana wowli kon hara konngol ngol alqur'ana wowli ngol fa huwa awla min gayrihi ko ngol konngol ɗon ɓuri handude e konngol ngol wona ngol li annana sabu enen la najidu en heɓata en tawata afsaha min alqur'ani ko ɓuri laaɓude e alqur'an haala laaɓuka poska arab ɓuri alqur'ana ala wala adalla ala almana almuradi min alqur'an ala kadi konngol tindinowol e ma'ana faandaɗo on hewti konngol alqur'ana ngol sabu honɗum
wallahu alam bima yuriduhu min kalamihi ko Allah ɓuri andude ko o faandi kon e haala makko kam fatakunu muwafaqatul qur'an hiya as-sawab haray woni hawrondirgol e alqur'ana on no alqur'ana wowliri noon wowlangol konngol ɗon woni sawabu fa no abbiru bi nafyi tamthil wi'en riiwugol fotindirgol ngol na nandingol ngol wa joni mithl e shibhu hiɗi ɓattodir seeɗa ka mana no ɓattodiri no alqur'ana ko konngol hongol gollitir ɗinon ɗiɗi ko misle o joni noon ɓay ko misle Allah ko janti kon o riiwi e makko fof ka alqur'an ko fotindirgol o wi'ani nandingol haysi kanji konngol ɗon ɗiɗi fayda golɗa no wawi lontade golɗa a ƴettugol konngol alqur'ana ngol tigi tigi hutorangol ko ɗum ɓuri moƴƴude a ƴettugol konngol gongol arari ka alqur'ana fi kala kangol e golɗa no woodi ko ɗi kafi ka mana ka siɗa fillade ko goɗɗo wowli no ara joni e konngol ɗi o wowli goo tawa an hiɗa wawi addude konngol goo hingo ɓoltindina e mana ko oya wowli kongoy kono na golɗon tigi kanko o utilise a addugol konngol ngol o utilise ngol kanko tigi inna ɓe maako no hunde kaari ko ni ɓe makiri no ɓuri wigol na noon ɓe makirno kon noon ko ɓe makono ko e ɗum ɗo fof ko mana gooto ka o andi lafzuji shari o no wawa pdf a rewtugol batte ƴiyal alqur'ana ngal ma batte makuji laaɗin ko ɗum ɓuri mana joni wano du'a no sella a du'orgol kala wo ko tindinta ko ani ko faalaɗa kon ma moolagol ko hulɗa kon kono a wattugol nelaɗo kañum mooli no sifa ɗum ma tori no sifa ɗum a rewtugol lafzu ko nelaɗo makuno kon ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ɗum ko faala en wiide ɗo o wi ɗum ɗon taw go'o ƴettugol a tamthil fotondirgol ngol wonde ahlu sunna wal jamaa ko ɓe riiwi e Allah ko fotondirgol e makko ɓay ko ɗum alqur'ana addi wattugol e batte konngol alqur'ana ngol ko ɗum ɓuri moƴƴude ɗon go'o o wi thaniyan ɗimmum ɗum anna tashbiha wonde nandingol ngol inda badi nnasi ka yimɓe goo yani ko ɓe faandi ɗon ko ithbata asifati ko tabintindigo sifaji ɗi si ɓenni hada mushabbihu haulai lmushabbiha ko ɓe woni nandinoɓe ɓen mana ko ɓe woni tabintinnoɓe sifaji Allah ɗin wali hada ko sabu ɗum yusammuna ahla sunnati hiɓe wi'a yimɓe ahlu sunna ɓen ɓenna mushabbihatan ko nandinoɓe no nandinoɓe Allah e tagore mum nden fa ida qulna si en wi'i min gayri tashbihin ko alda e nandingol wa hada rajulu oɗa gorko kañum la yafhamu o famata min tashbih e nandingol ngo illa ithbata asifat sena tabintingo sifaji ɗin sara wonti ka annana a sikkay nagulla a sikkay hiɗe wiyamo min gayri ithbati sifatin ko alda e tabintinangol aɗa sifaji ɗin fa sara maana tashbihu wonti joni sara maana tashbihi wonti maana nandingol ngol yuhimu no jiɓa waɗa jiɓi liɓi no wa'intinna no faamo nder ɗon kamɓe ɓeeɗo ma'anan e ma'ana fasida bonɗo fali hada ko sabu ɗum ɗo kana al udulu laatike woñitagol annu e ngol konngol tashbih yaha ka tamthil awla ko ɗum ɓuri hanude yo ɗimmum ko fi honɗum o suɓani wonde sen riiway e Allah riiwen yerondirgol ngol fotondirgol ngol ta e riiw nandingol o wi fi honɗum woɓɓe go kañum sa inni nandingol
kamɓe ko tabintinnalngol Allah sifaaji ɗin si ko ɗum hare ɗum no koko moƴƴi puisque ko Allah no waɗi sifaaji no waɗɗi en yen tabintinnan Allah sifaaji ɗin aynata Allah sifora hay hunde Allah sifortaake ko o ganndo sifortaake ko o wurɗo sifortaake ko o nanoowo sifortaake ko o yi'oowo jooni noon kamɓe so a inni a tabintinni ɗum ɓe inna a nanndini kamɓe jooni noon ko woni haray ko yaawi alaa ko nanndi e makko mi mana haray na ya tabintin sifaaji ɗi mana konngol nanndingol jooɗi no jogii manaaji ɗiɗi no yimɓe ɓen no faamiri ɗum faamuji ɗiɗi faamu selluɗo ɗum woni nanndingol ngol hara ko bima'ana fotindirgol siko ɗon haray so a riimi nanndingol no wawi so a riimi fotindirgol kono woɓɓe no faandi nanndingol ngol ko tabintinangol Allah sifaaji ɗin riimugol nanndingol ko sifor Allah hay fus wono jahamiyankoɓɓe an ɗon ko mana goɗɗo goo ɓay noon konngol ngol woɓɓe no faamirgol ɗumɗa woɓɓe no faamirgol ɗumɗa oya faamuɗa no moƴƴi oɗa faamu moƴƴa tagollitiringol accugol ɗo fes ƴetta konngol ngol tawata tindinta sina mana gooto hay enen eɗen jogii ɗum no ara jooni tawa ngol ɗo konngol si a wowlingol e misal jooni goɗɗo wi ɓeygu muɗum mooɓu yaha ngol ɗo konngol hingol tindina wonde accutugol no faamo accutugol siko ɗum o anni no faamo kadi ko yahu taw ha tension ji ɗin cippo ngol ƴetta manaji ɗiɗi kono wigol mi accitima on noon ko mana goto tindinta ka si ontino faala accutugol ɓeygu mum ɗinno ɗi konngol ɗi ko honngol ɓuri hanude hutorde ko konngol ngol jogingol mana goto ngo wiyami acciti ɓay so o wi ɗo joni hoto moɓu hoota woɓɓe ina he no gasa ko ɓe fandi ko accutugol oɓen ɓe ɓay tum ɓay ɓe feppa joni ko yawtaw ka maɓɓe taw ha ɓe foto joni ɓe wona ɓeeɗa naɓiraɗa ɓeeɗa naɓiraɗa ɓay jaka yimɓe poɗude ko honno ngo fandi ɓeeɗa naɓiraɗa ɓeeɗa naɓiraɗa yo ƴetti konngol ngol tawata ngol ala sens sina sens goto mi accitima ko ɗum woni mana oɗo tashbih woɓɓe ahlu sunna wal jama no faami ɗo tashbih ko mana tamthil ɗum ɗon no haɗa nanndingol Allah e tagore mum nden hara ko nanndingol fotinirgol kono siko nanndingol e geese goo kono fii kala no nanndi seeɗa kono fotata ɗum kamɓe ɗum ɗon ko haqiqa pisi ko ɗum woni mana tabintinango Allah sifaji ɗi marɗen ɓeeɗa noon kañum mo abtila ɓe inni so a wi tashbih tum haray a fotidiri ɓay noon so a nanndini haray fotidiri wota nanndi mana wota tabintinan Allah sifa few ɓay noon kamɓe ko noon ɓe gollitita konngol ngol enen ko ni gollitine konngol ngol joni accen ɗon ta addugol konngol jogingol manaji ɗiɗi ɓeeɗa no famini ƴettu attamthil woni ɗiɗi ko waɗi o suɓori konngol attamthil wonde ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude halisan tammum ɗum anna nafya attashbih ala l itlaq gayru sahih wonde riwgol nanndingol ngol fes ɗum na ko selli li anna ma min chey'ain sabu ala e piiji ɗiɗi min al ayani e piiji wooduɗi ɗin illa min assifati aw min assifati ma e sifaji ɗin illa wa baynahuma sinano hakkude majji ishtirakum kafugol fi badi l wujuhi e geese goo piiji ɗiɗi wooduɗi ma sifaji ɗiɗi wooduɗi wawa wonde sina hara no woodi toon ko seeɗa ko nanndi e geese goo kono kafu nanndugol e geese goo tindina wonde hara no nanndi cende ɗen fof ɗum wirɗe noon naani o wi noon wal ishtiraku kafugol ngol
نوع تشابهين كنون إنندوغو ويفلاو نفايت التشبيه مطلقا سي ريوي نندوغو فيو لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما هاي ألاتك أريوي كلا كفغول وونغول حقون تغادون تغودون تغادون بيجي فو ساوي الله نندا هاي فوي دو هاي بإشكال سيدا الله نندا هاي فوي طيب معناه الله على صفة حري وواتا ويد الله كو غاندو واي ساوي كو غاندو اذا حري نو ودي كو ناندي e tagore makko nden karama ko be andu be حري asifata kadi ko wurdo biso sawi ko wurdo haray wodi ko nandi e wurbe ben a wiyata kadi ko nanowo par ce que haray o nandi e yimɓe nanoɓe idan ko ɗum woni nafyu attashbih min kulli lwujuh ɗum ɗon ahlu sunna wal jama jaɓa ɗum kañum andi si tawi joni en wi'i allah sifortake hay fus haray ka haqqille ƴetta e wonde allah ala sabu kala ko woodi tawi hino woodi hara no woodi no sifori hunde ka no woodi kono ala no wayi yimmeyna afeeti no woodi ala no wayi wayi an a anda no wayi no ma anda no wayri cende ɗen fof kono ala no wayi joni no mu'attila jahmiya ɓe wi allah no woodi kono ala no wayi natija on ko wooda kono ɗum suusata ko wowlade ɗon suusata ko wowlade allah wooda kono ɓe addi mana ko ɗum résultat on ko ɗum yaltinoyta ko yani ko falsafa mettuɗo fi hakkude ahlu sunna wal jamaa e ɗi feddeji imma tabintinnanɗi allah sifaji inni no fota jungo allah ngon no fota e ngo jungo a ɓe wiyete mujassima e mumathila ɓeɗo ko majjuɓe few e wiwɓe allah en sifortamo hay fus nayi mo mari jungo nayi mo mari yeeso nayi mo mari kala sifaji arɗi ka alqur'ana e ka hadisaji ko holli wonde allah no mari tere ɗum ɗon koyen ittu fes sina ɗum hara en nandini allah e meɗen ko cippiro jano woni hakkude maɓɓe ahlu sunna wal jama kañum no ari hakkude ɗon ɓe tabintinnay kono ɓe fotinta kono ɓe riwata fes ɓeeɗa riwi few ɓeeɗa tabintinni fes nandini fotini fes ɓeeɗo ɗi ɗo noon ɓe falju gonga kanko hakkude ɗon ko yen tabintinnu kono na yen wi'u no wayi ni ma no fotani o wi masalan alwujudu woodegol yashtariku fi aslihi alkhaliqu walmakhluq woodegol no kafi e ɗum ɗon ka lasri muɗum taguɗo on e taga ko tagako hada naw lishtirak wa naw tashabuh ɗum ɗo ko noone kafugol ko noone nannugol kadi lakin farqun bayna alwujudani kono no serti hakkude woodegol woodeji ɗin woodegolji ɗiɗi woodegol taguɗo e woodegol tagaɗo o wi wa wujudul khaliqi wajibu woodegol taguɗo on ɗum ko bee feere ala koko waɗɗi allah kam bee o wooda wa wujudu makhluqi mumkin woodegol tagaɗo on koko newi no wawi min simi arano ko aduna ɗo ɗum ko honɗum waɗayno aduna on bonayno enen ɗo fof sen alano woodegol mene ko ɓay allah moyi tun ye woode sina ɗum lorrata e fus kono wonata taw allah ala ɓay tun ko taga kon no woodi ko be heɓo taguɗo idan allah no woodi ko taga kon kadi no woodi kono woodegol ngol ka be e yerum o wi wa kadhalika sam ko noon kadi nanugol ngol fi ishtirakum
نكفى الإنسان له سمع نمر نننا والخالق له سمع تقول كان نننا لكن بينهما فرق نسرت لكن أصل وجود السمع مشترك كونو لسلي وود يقول نانو غونغول نكفى دردن دونان أو فإذا قلنا سيوي من غير تشبيه كالداء نندينغول ونفينا مطلق التشبيه الريوي نندغونغول فيو صار في هذا حريوني يدندو إشكال جلبا يقول وبهذا قلندو عرفنا أن التعبير بالتمثيل وند ووليرغول يلبنديرغول فوتينديرا أولى برهان دي ويغول نندغونغول من ثلاث أوجه إدو جيسة تاتينون جانتي دين دو wonde ko yeriwi en Allah subhanahu wa ta'ala yeru makko ala yeru amma nando hihi nandugol fotugol ala kono nandugol e sifaji ko no wodi hide nande Allah ka gurdam kono woni gurdam men dan enen e gurdam Allah dan fotata hide nande Allah ka ganda bay himo jogi on sifa den jogi on sifa kono fotata idan ko riweten ko fotugol ngol wona yoga e nandugol ngol la Allah no gasara e on fami ko walli fiido non ko fandi do ko yoni darde wona do wabtu nangi en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fami en dina kan famu selludo o arsika en kadi hutorgol o famina en definde sellunde de tawata nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam ko nden ɗon o fiɓuno ɗum ɗo fof ko addani en o albala ɗo ko ɓe mutakallimuna e naatuɓe e ɓe naati e sifaji Allah e jaati Allah e détaillugol ɗum ɗo fof ko on tumati ahli sunna wal jama ɓe tawi ɗum ɗo fankatako kamɓe kadi ɓe yimmi ɓe rutti woni noon hannde kadi zawba وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين لن